Facebook na Myanmar gi military ga samnaba account sing amasung ad sing thingkhre. Myanmar da army na February amadagi sakti paisin khraba matungda social media giant Facebook na Myanmar gi military singa samnaba account pumbada natana military na control tawba company singdagi ad sing thingle haina sagol senumita lauthokre. Serol amada Facebook na haiki Myanmar da army na sakti paisin khraba matung oiriba phibam masi emergency ama oina lawi. Army na control tawba Myawaddi TV amasung State Television Broadcaster MRTV yauna military ku matungdagi military ga mari leinaba tongan ba account sing Facebook na hanana thingma leikhre. Myanmar gi mising yamdaba Muslim Rohingya phurupu tathi na tawbagi wangang ba thingnaba Facebook amasung atai social media platform singna thabak matik chana tawde haina rights group singna maral siduna 2017 da social media gi platform singi ashoiba mayam puthoknaki. Sahi aduda army na tamthiraba counter insurgency operation ama sathabada Rohingya lakh taret hena thangnabada leiba Bangladesh ta sienki makoi Bangladesh ta refuse camp singda leiri. Myanmar gi security force singna counter insurgency operation singi manungda khun mayam mai thaki micham mayam hatki amasung rape mayam ama tawki amasung genocide ki crime ama oina malem gi court na investigation chathari. Myanmar da government pairiba military officer kangbuna Facebook amasung atai social media platform sing thingna bohona duna lagli adubu hotnaruba apumba aremba taki. Government pairiba military officer kangbuna sewal ama hena ayupung amadagi numidang khuding internet changbasu thingki. Atopa pawmana thaugi mamal hengatpa Mamata Banerjee electric scooter gi maning da tongduna satkhe. Thaugi mamal wangkhatpagi mayokta sathaba top protest amada West Bengal gi Chief Minister Mamata Banerjee ngasi State Secretariat Nabannada chatpada electric scooter amagi maning da tongduna satkre. State ki Minister Firhat Hakim na thauba electric scooter amagi maning da tongduna satpaduda Mamata na mahaki ngaksamda petrol gi maman hengatpabu yaning da phongdokpa placard amasu yanki. Hazra More dagi State Secretariat phauba kilometer manga sang na satkiba mahaki khongchat adugi manungda Chief Minister na lambi gi nagyata leiriba miyam da makhut haibasu uba phangki. Nabanna yaurakpa matamda Mamata na center da leiriba BJP na luchingba government pu saiki. Thaugi mamal hengatpagi mayokta aikoina protest tawri. Adubu Modi government na oidaba wasaksing khaktamang sakli. Thaugi mamal hanthanaba mahakna karigumba amata tawdri haina mahakna maral sigi. Modi government na sakti pairakhiba matamga hujikka petrol gi mamal kaya yamna khenabage haibadu nakhoina uba phangani haina sumahana phongdoki. Modi amasung sahana laibak sibu yonthokpagi maral siraduna Mamata na haiki masi miyam gi mayokta leiba government amani. Motera Stadium hairaga hena khangnaba Ahmedabad ta leiba Sardar Patel Stadium bu nauna Prime Minister Narendra Modi gi maming logduna thonbagi damakta su Trinamool Congress ki lusingbe asina BJP government pu yaning daba phongdoki. Atopa pawmana Miyoi mangana nupi ama masaki ikai khumnaba manghankre. Class 12 tamlibi masaki sahi tara teret lom surabi nupi masa ama sahi nauriba nupa mangana Kurukshetra da leiba mahaki khungang manakta drug pijaraba matung ikai khumnaba manghankre hairi. Hiramasi gamari leinana police na phongdorakhibada thaudo du da chenariba miyoi ahum phaba ngamkhre. Makhatana ani thibagi thabak chathari. Pharaba miyoi ahum adugi manungda ani amadi sahi tara nipan sure aduga amadi juvenile oibana maram oiraga observation home da thamkhre. Thaudodugi investigating officer oiribi sub inspector Pravin Kaur na phongdorkhibada thaudodu da chenariba miyoi sing adugi manungda amadi victim adugi mamanabi gi manaw nupa singni. Thaudo asi February 23 da thokibani. Numit asida victim nupi masa asi school gi class loiraba matung mamanabi gi mayum da satki. Maduda mahak makok ngaurakpadagi mamanabi aduna mahaki cousin aduda victim adubu mayum phauba thinna bakhanganki. Madugi matung victim madubu nupa masa aduna gari da tonghalaga laki. Kurukshetra Umri Chok yaurakpa matamda naha mari makhoi gi gari mamang da sangsilaki. Madugi matung makhoi mangana mahakpu drug pijaraba matung nupi oibigi kai khumnaba manghankibani. Thaudo asiga mari leinana police na FIR ama register tawkhre hairi. Atopa pawmana Maharashtra gi hotel da leiba mahiroi sani ga kunmanga amadi oza mari positive oibadagi containment zone lauthokre. Maharashtra da COVID ki anu Western Lab tana sandorokpaga loinana state sigi Wasim district ki manung chanbai school amagi single hostel da laiba mahiroi chani ga kunmanga amadi oza mari punna miyoi chani ga kunmapan anu Western sigi positive oiba thengnabadagi school aduda state government na containment zone lauthokre haina agency ki pawsna phongdorole. Amravati amadi Jabatmal district ki mahiroi singna mapung oiraga Vidarbha region dagi lakpa mahiroi chahungi mathakta school asida mahi tambaga loinana Wasim gi hostel aduda haukiba February 13 dagi hauna leirakibani.
नुमित खरनी की ममांगदा हॉस्टेल अदुदा लेबा महिरोय कुनमाथोय सिंगनबा अमा लेबदगी RT-PCR टेस्ट तौरुबदा पॉजिटिव ओइरंबा थेंगनदुना हॉस्टेल अदुदा लेरंबा महिरोय चहुमगा कुनतरेट मक मखा ताना टेस्ट तौबदा महिरोय चनीगा कुनमंगा अमसुंग महिरोय सिंग अदुबु येंगसिनबगी मथौ तौरिबा ओजा मरी अदु पॉजिटिव ओइरंबनी हाइरी सेयोल अमगी ममांगदसु माराथवादा रीजन की मनुंगसन्ना लातूर डिस्ट्रिक्ट की हॉस्टेल अमदा लेबा महिरोय कुंथामापन अमसुंग एम्प्लॉई मंगा अनौब स्ट्रेन असिगी पॉजिटिव ओइबा थेंगनख्रबा मतुंग वासिम की हॉस्टेल अदुसु मखा ताना पॉजिटिव ओइबा थेंगनरखिबनी हाइना एजेंसी की पाउदुना पल्ली अमरोमदा महाराष्ट्र की ओइना होखिबा था मरी की मनुंगदे यामना थाजदना अमदी हेन चाउना थोकपा थौदो अमा ओइना ngarang स्टेट असिदा नोंगमतदा अनौबा कोविड स्ट्रेन की केस 9,900 के 2,500 थेंगनखि फिबम असिदा स्टेट गवर्नमेंट अमदी मुंबई पुलिस ना स्टेट असिगी मियामदा वायरस प्रोटोकॉल अमसुंग रेस्ट्रिक्शन सिंगाकना चटनबा ngasiदगी अकनबा ड्राइव चथबा होख्रे हाइरी मरक्सिदा स्टेट की चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ना अनौबा स्ट्रेन असिगी मतंगदा सरकार की रूल्स थुगाइबा मियोसिंगी मथक्ता एक्शन लौनबा ऑर्डर तौखिबगा लोइनना मरी लेनबा ऑफिशियल अमसुंग पुलिस सिंगदगी एक्शन टेकन रिपोर्ट कौख्रे अतोप पावमना जापान ना म्यांमार दा अनौबा चाखत थौरांगी मतेंग पीबा लेपलगनी असाही डेली म्यांमार मिलिटरी कू चथखिबगी मायोक्ता नोंगसुपलोंगी मिचंग लेबाक कयाना साउथ ईस्ट एशिया की लेबाक सिदा अथिंगबा क्या थंबगा लोइनना मखा ताबा एक्शन लौखटकनी हाइना किहनबा लेरिङैदा जापान म्यांमार चाखत थौरांगी अनौब मतेंग पीबा लेपनबा थौरांग तौरी हाइना सगोलसे नुमिता असाही सिम्बुन डेली की पाउना हाइरी गवर्नमेंट सोर्स कया पल्लदुना पाउसे एसिना हाई ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंट ODOP बलेपसी जापानीज गवर्नमेंट अथिंगबनी हाइना लौदे अमसुंग वारी सानदुना डेमोक्रेटिक सोल्यूशन पोरकनबा मिलिटरी जुंतादा तक्सिलगनी रिपोर्ट अदुगी मतंगदा हंगबदा चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी काचुनोबु कातोना मदुदा अचुंबा मत याउदे तौइगमसुंग गवर्नमेंट पॉलिसीदा अहोंगबा लाकपा याय कातोना न्यूज कॉन्फ्रेंस मदा हाइकी म्यांमार दा सेल थुंगी मतंग पीबगी वाफम से अखोइना कुपने यंगसिनगनी क्यूडो न्यूज की रिपोर्ट अमनसु गवर्नमेंट सोर्सिंग पलदुना गवर्नमेंट अनौब मतंग पीबा लेपनबा खनरी हाइकी थासी अमदा पांथोखिबा कू अदुबु यूनाइटेड स्टेट्स अमसुंग अतैना कंडेम तौबगा लोइनना म्यांमार की मायोक्ता अथिंगबा क्या थमख्रबसु मतम सांगना म्यांमार का अफबा मरी थमनरखिबा जापानना जुंता की मायोक्ता अकनबा फिरेब अमता लौदना लाखी टोक्यो असि म्यांमार की मरुओइबा डोनर अमनी हौखिबा सही खरा असिदा जापान की ख्वाइदगी चाउबा कंपनी सिंगना म्यांमार बु साउथ ईस्ट एशिया की मरुओइबा फ्रंटियर मार्केट नि हाइना लौदुना लेबाक सिदा मखोइगी बिजनेस पाकथोक चाउथो हंदुना लागी अमरोमदा जापान म्यांमार गा मरी फनद्रबदी लेबाक असि चाइना गा अमुक नक्सिन नखिगद्रा हाइना की सगोल सेनुमिता जापान की फॉरेन मिनिस्टर तोशिमित्सु मोटेजी द थाबा जॉइंट लेटर अमदा ह्यूमन राइट्स वाच अमसुंग जस्टिस फॉर म्यांमार ना कुयाउना ह्यूमन राइट्स ग्रुप सिंगना नहुंगना ना जापान दा कू लीडर सिंगदा प्रेशर पीदुना इलेक्टेड गवर्नमेंट हंजिन हनबा अमसुंग मियोइबगी हक इकाई खुमना हन्नबा तक्सिनखी अतोप पावमना लेबाक असिदा कोविड-19 की केस अमुक हेंगेलकपदगी स्टेट सिंगदा सेक्शन अबा खंगनख्रे लेबाक असिगी तोंगान तोंगान बा स्टेट खरा दा कोविड-19 की एक्टिव केस मसिंग खंगेन हेंगेलखिबगा लोइनना हौजिक फावबगी ओइना अपुनबे एक्टिव केस मसिंग लाख अमगा लिसिंग यांखै माथोइगा 475 यौख्रे हाइना यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ना फोंदोरगि मिनिस्ट्री असिना फोंदोरकपगी मतुंगिना महाराष्ट्र केरला पंजाब मध्य प्रदेश तमिलनाडु गुजरात अमसुंग छत्तीसगढ़ दा कोविड की केस मसिंग हानदगी का हेना वांखलगली हौखिबा पुंग कुनमरी दा लेबाक सिदा कोविड की अनौब केस मसिंग लिसिंग 13 का 493 थेंगनखि हारिबसिंग असिगी मनुंग चादा 35.5 की चांगदी लेबाक असिगी स्टेट 8 ओइरी महाराष्ट्र दा कोविड की एक्टिव केस मसिंग ख्वाइदगी यामबा स्टेट ओइरी हौखिबा पुंग कुनमरी दा महाराष्ट्र खक्तदा कोविड की अनौब केस 9,900 गा 2,508 थेंगनखि केरला दना 3,113 अमसुंग पंजाब तना 559 थेंगनखि ओइरलिबा फिबम मसिदा सेंटरना लौखलकपा सेक्शन थौरांगी सरुक अमा ओइना केरला महाराष्ट्र कर्नाटका तमिलनाडु वेस्ट बेंगल छत्तीसगढ़ पंजाब मध्य प्रदेश गुजरात अमसुंग जम्मू एंड काश्मीर दा अवांग थाकी टीम सेमदुना थाखरे हारिबा मल्टी डिसिप्लिनरी टीम सिंग असिना स्टेट की हेल्थ डिपार्टमेंट सिंग खुसमनरगा कोविड-19 कंट्रोल तौनबा थबक थौरम सिंग पाइखटकनी सेंटरना लेबाक सिदा लेरिबा स्टेट सिंग अमदी यूनियन टेरिटोरी सिंगदा अहिबा चेपीदुना अहेनबा सेक्शन थौरांगी थबक सिंग लौखटनबा खंगनख्रे स्टेट सिंग अमसुंग यूनियन टेरिटोरी सिंगदा कोविड-19 टेस्ट तौबगी थबक हानादगी हेना कनखटहनबा एडवाइस सु पीखि हाइरी कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा मियोइसिंग हॉस्पिटलाइज नत्रगा आइसोलेट तौदुना लेगदबनी अमदी मखोइगा लोइनरुबा मियोइसिंगसु थेंगथदना कोविड-19 की टेस्ट तौथोकदबनी डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल सिंगना हिरमसिगी मतंगदा अहेनबा मियेंग चंगदुना थबक पाइखटकदबनी हानगा येंगनरुबदा लेबाक सिदा कोविड-19 पॉजिटिव ओइबगी चांग यामना हंथखरे चादा 5.8 की चांगदा लेबाक सिदा कोविड पॉजिटिव ओइबा थेंगनरी
ngasi ayuk pung taret phawbada leibak asigi mioi crore amaga lakh 13 ka 163 ga chama 63 ta covid vaccine kapkhre.